هات کرند ششه هیفاش باتی ده به انجام کاری ساله که بو سالونی و کش دانستاندنی بیکتیا ممسنی آلمانیا ره کود انجام و دوستانی ره اما کاری بو به یعنی education international وکی سازی که نامنتوی اما مستیانه نیزی 400 میلیون اندام وان هنل سر استا جهانی 196 دولت هاده اندامن امجی وک با کروش لات سوریه ده هلگا مجدرا 2022 ام وكي اندام هاتن هبجارتن يعني هاتن قبول كرن دوي يعني سازيده وك من قلت انجام كارو خباتي صالح كيش هفديتين اونلاين بون قالك عاليين پروردهي دستا ويكيتين مامستين المانيا دخبتين سر قالك مجارين جدا نقاش هاتن كرن براني رولا يكتي كان هاتي اوا كرن اندام كارو خبات ارمانجن گشتي يعني يكتيچنه سروانا هاتن نقاش كرن ده انجام وی هبان هدیتنا ده باوی کی فرمی دعوتی کنفرانس وان هاتین کرن رزجوین 20 نیز 20 روزا رزجوین به سازین جدا جدا رد هاتین کرن یعنی انجام وانجی حاضر بانات کنفرانس وانی کو سالانه تیل درخستن باشداری وی کنفرانس جیبون جوین می دست به کی چه دون به یکتیا ماموسین آلمانیا ره سازین و کوملین کردی و درید خبرتنی گود گریدای پروردهی و بخش زاروکا و هنک جیاندی یعنی پارتی سیاسی ره این کود بشه پروردهی دکارت کن یعنی بواره هفدیتن هاتن چکرن وقت من گود دسپیکیجی بگله کوملین دوستانیا باجار ره این کو باجار فرانکفورت کومانی دوستانیا باجار وکی دیترجی دبستانا دیر که او کولنی یعنی هفدیتن هاتن کرن دوان جوینا ده ارماج او بکو ام چاوان هدیتنا خورد بکن چاو ری بازی تکلیه دروشن کو زحمت باکوروش لات سوری تر در باست بن وکی کیتی وک قاده پرورده ام چاوا دوستانیا خورد بکن و دوام بکن تایبتی پشتی ایریشن دمی داوی جالی داگرکریا ترک وهات کرن و عرض هجا جو داوی با کروشلات و مالات ترکیه تر در باس بو تایبت با کروشلات سوری کو هری من عفرین شهبا و هر وکیدن گلک زرار ستاندن گلک دبستانش خدمتی درکتن گلک زرار مادی چه بون و ایدی هناك دبستان بونه خاطری سر شاگرد و ماموسین کو نمات کارن پرورده خاطر ده دوام کن نقاش گلک سازین علاقه دار هاتن کرن کو ام چاد و روشه ده عالی کار بن دستک بدن ايش عاليه دبلوماسي و سردان ما يكي بوش بولات اوروبا تايبت المانيا برياوي كونفرنس كي مولات عربه هبو البنيه العربيه هبو هندري اي ده بنيه يعني education international يعني الدوليه للتربيه كونفرنس ولات عربه هبو ملوی دریج مکاری و سرت آستا سه روزا بردام بدوی کنفرانسی دم وقت باکور شلات سوریه ملوی دریج حاضر بودن ورشی گلک نقاشین گرین خاطر کردن دریا ویره مکاری بو خبی هنین گلک یکتین تایبت ولات عربا و یکتیه تونس و اردن گلک دانستان دنیا مجی چه دبن با آوایی کی حتی نکو یعنی دانستان دن دوام تکین با آوایی کی جم کاری من فرمی سر او سردام کن ام سردام بکن هنکی سروی خباتی کیمتی میشاندن گرینکیا کو دجوینا همو دهات نقاش کردن او بکو ام چاوا کاربن بباکور روشلات سوری د عالیه پروردهی ده ببن عالی کار تنی نه اف بو یعنی ام چونه داناسینا سیستم اوای کی گشتی دهات کردن یعنی یکتیا ماموستا چی ارمانجه وچنه چاوا خبری خستن دیگه هدف وی چیه او چما یکتی کی سر بخوای گریدای قاده جواکا سیویله و همان وقتی جی دسته پروردش بر شانته ما دسته پروردشی دنافته بو او جی سیستما پرورده با کروشلات سوری چاو پرورده کی دموکرات پر زمانی پر چاندی ویرنگی چاوته مشاندن ارمانج او بو چاو کاربن تانی نه نکو یعنی پرورده کی کو او یعنی سیستمی کی پرورده هم چونه دیده ناسن انجام گشتی اولی ما حاول دیده کو تجربه خوش بود بدن ناس کش بر کو پر مرق ذکرن تجربه کل با کروشلات سوری ظرف و شروط انگلیک زحمت که کاربن پرورده برنگ کی دموکرات جیب ماشین یعنی جواک کی دموکرات دروشن شر ده خبری خستن دیگه يعني مجالك من جالك جهان ده مشوار دبون ميناكشي تايبت هفسروكاتي مجارين كاري جن چاوجن رول خو قاده پرورده دیگه به پرانی جبر ماموستین کود خبتن قاده پرورده پرانی خوجن و رول دلیزن اف جی گلک مجارین گرین پون کود سر هات نقاش کردن
وەک میگوت yani digelek cihan de em jî ji ware mînak bûn yani wekî perwerda ku li Almanya dimeşe gelek netew li Almanya dijîn ama tenê zimanê perwerdehî yê li wê derê tê meşandin zimanê Almanî ye. Yani wan jî dixwast biriya perwerda pirzimanî ku em li Bakurê Welatê Sûriyê dimeşînin em bibin ji ware mînak û dikaribin sûd wergirin li cem xwe imkana pêkanîna vê sistemê bikin. Wek yektiya mamosteyên Almanya û hem parlamenterî ku em bare dirûniştin hem kesên ku di hekûmetê de em bêjin kar dikin di rêveberiya de cî xwe dikirin gelek dostanî û dilsozî didan nîşandan di gelek mijara de dibûne alîkar mijarên ku delegasyon ji Almanya diriya yekî tiyê diriya beşên perwerdehî wek Bexçê Zaroka wekî dibistanên pîşeyî ku nihal Bakurê Welatê Sûrî jî ev 2 sal beşên dibistanên pîşeyî vebûne ku di aliyê tewrîk de pir baş e lê aliyê pratiîka wê de ji ber ku imkan û derfetê me kêm in dixwastin di vir de bibin alîkar û soza ku delegasyon ji wê derê derbasî Bakurê Welatê Sûrî bibin ji bo aliyê pratiîk jî pêş bixin ev jî hebû soz yani hatin nîqaş kirin jî ku delegasyon ji wê derê jî em biçin beşdarî yani hevalê me nît Bexçê Zaroka de piranî kar dikin ku karibin sîstema Bexçê Zaroka li wê derê tê meşandin birê bi rêwazên yani hinekî berfirehtir karibin li wê derê beşdar bin ev jî hatin kirin bi piranî hevgirtina civaka yani hevgirtina civaka Alman û nêzîkatiyên wê pir bi dilsoz nêzik dibûn tim şermezar dikin êrişên dewleta Türk û di parlamenterê xwe de jî dextê li ser hikûmeta xwe dikin ku hûn destek didin dewleta Türk ew jî êrişên Bakurê Welatê Sûrî dikin û milletê wê derê zirar dibîne. Yani gelekî di kesên ku siyasetmedar û hiqûqnasî got wara rûniştin ê ku xebat alî perwerdeyê de jî xebat dikin vê sozê didan ku bi rastî jî civînê berfirehî asta jorî de ser asta Almanya de tê nîqaş kirin van mijarên ku têkiliya Almanya û dewleta Türk de gelek rexne tê meşandin wê. Piranî ew bûn şandina delegasyona alî tecrübe de û pratikê de ev nîqatên giştî bû yên xalên girîngtir jî danûstandin wê tim berdewam bin yani di astekê de nemînin di asta şandeyekê de çûnû hatinekê de nemînin tim li ser em dikarin bêjin mahane konferans civînên online çê dibin mijarên cûr be cûr yê ku me eleqedar dike wan eleqedar dike em jî dibin alîkar bi hev re û nîqaş berdewam dikin wekî dîtir ew jî dixebatê internasyonalê de ê ku li ser asta Almanya yani wek yekitiya Almanya û qada perwerdê yani dostaniyekê bi vî rengî jî çê dibe ew jî di aliyê internasyonalê dibûn alîkar ku rêş mervekên em dikarin yekîtî cîhanî ser asta gelek dewletên em bêjin Brîtanya demekê de danûstandinê me hebûn demekê de di astekê de sekînî ew jî diriya yani xebatê yekitiya mamosteyên Almanya ê internasyonal jî em dikarin yani hîn zêdetir wan têkiliyan xurtir bikin. Ji bo ji xwe xebatê me diplomasî û têkiliyên derve di kongrê me giştî sala 2021 de hatin darxistin wekî encamnameya giştî a kongrê ku xurtkirina têkiliyên diplomasî û yani komîteya diplomasî ew di encamê wê de em giyan vê astê yani gelek hinek xebatên diplomasî tên armac ew gom xwe bigêjin welatên derdorê xwe yani taybet welatê Ereba sandîqeyên welatê Ereba sandîqeyên Bakurê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê ku rewşên zehmet niha gelek mamoste tên girtin gelek mamoste tên qetil kirin li Rojhilatê Kurdistanê û rewşa Başûrê Kurdistanê jî gelek xwepêşandan derdikevin li wê derê em karibin hevkariyekê û hevgirtinekê li gel hev yani çê bikin em ev hedef û armancê me ye wek min got hinek dewletê Ereba jî yani gelek xebatê wanî ê civaka sivîl û yekîtiya jî xurt e danûstandinekê me bi vî rengî jî ew ê berdewam bike û her wiha yani yekîtiyên dewletên derve jî ji ber ku yani kar û xebatekî demdirêj û pir bi yani zindî heye ji bo em dixwazin hinek têkiliyê xwe berfirehtir